mei di somni pani sang ni somni paruk zir top ni ani a bazar thir tu ta chibai ule Prime Minister Benjamin Netanyahu kai shoi Israel ramatang rol sarkar chu atla ka hnai ni na langa ahun mai ni Israel rama chuan in thlan puyan nei le angai don ni na lang boka Israel MP te chuan an ram parliament thiani theina na malak na masaberan zo felani kan hriat vekangin Israel hian US ne na tang dunin Iran an do meka chuti lai chuan Gaza Hamas ho an dawa Lebanon a Hezbollah an do boka heng in dona wang le kai hnoi thil sang sang awangin khovel ram enge mozatin an dem thu an sai ti te po nimin lama kan ta lan to kha Israel ram parliament Knesset a chuan MP te chuan an ram sarkar thiani theina tura bil put lu chung chang chu nilai ni khan soin vote an la a vote an la ka hian MP za som ni zinga za somin he bil hi tha an tia tha ti lo le du lo lama vote la ummi lo ani he bil hi dananga manani theinan chuan stage sang paltlang tura la oma an pas chhozelani chuan an pas atangani som ko chungin Israel rama in thlan pui nei angai dona kumin October tha hi Netanyahu kai hroi tangrol pol sarkar tram top hunani a atram top mai Netanyahu sarkar hi pai thla kan ni dona ang khop mai Netanyahu kai hroi tangrol pola party poimo tak Ultra Orthodox Party te chuan Prime Minister hi sei selin Juda thalai ten sipayan tan ngai na dan siam tha in Juda sa khozir lai te chu ngai na thiam an ni theina tura dan siam thara in tiam na chu Netanyahu hian hun rei tak nuwa po ti lo tling theilo ti in Israel parliament chu thi ani se Netanyahu kai hroi sarkar chu ti top ni se an tia hengai dan hian thlop tu nei nuala Ultra Orthodox Party te tel lo hian Netanyahu hian sarkar na siam theilo ani Netanyahu hian Israel mi puite zinga do tu le du lo tu nei renga Hamas sawin Israel raman runan tha chiam hnu phei kha chuan kai hroi tangrua sarkar hi Israel mi pui tam zok in an thlop lo ni in mi pui ngai dan lak na sang ta lan ani thina Israel mi tam tak chuan Hamas sawin Israel ram lu ta an mi le san ron tha chiam theina chan kha ven him na lama Netanyahu sarkar hlo chamna an ngaya chuti lai chuan Hamas an do na top theilo wangin mi tam tak an thin rim bokani hei mai ba ka hian Netanyahu hian corruption thu buai nei renga hemi mang hian Prime Minister atanga paitum na kalmek reng boka an soidan chuan Israel politics atanga Netanyahu pai botum na konga hian President nilai Isaac Herzog po atelani ome heti lai hian tun haya Netanyahu hrisel na chungchanga thuthara oma prostate cancer anaya en colony ti puan zara ni a hemi ma hian alung thalo wangin pacemaker an lo vu sak to bokani soitawngin Israel sarkar dissolve na tur bil hi stage ma sabera chiang takapa sania tuna chon committee a soiho na sang nei chawin atopa parliament a bok pekir le in vote mang bokin buk le ani dona Netanyahu tla ka hnai viau ni in an sayani Iran Supreme Leader chuan nuclear ral thuam siam theina tur level hnai taka uranium an thlit fim to sa chu an ramatanga lak chu khapna thu pe ka ti chuaka Iran an do mek na ti top na tura in rem na US chuan Iran ramatanga uranium thlit fim to sa lak chu hitel nge yan duwa wangin in rem nan nei mai don lo ti achiang le zualta soito thinangin US President Donald Trump chuan Iran uranium enriched to hi Iran ramatanga lak chu chu in rem na tura point pakhata tel nge turani atia Israel Prime Minister Netanyahu point uranium thlit fim to chu Iran ramatanga lak chu ani ma chuan Indo na chu to pa ngai theilo thu asaya heiba ka hian Iran in Israel do tura helpola puina te ballistic missile kap chuak tura theina te chu ti to pani ma chuan Indo na Israel thil tuma hlotling lo ni in lo soi to bokani Ayatollah Mostaba Khamenei thupek chungchang hi Reuters chuan nimin khan ta langin Iran official te chuan Iran ramatanga uranium thlit fim sa lak chu theani lo thu hi Supreme Leader thupek ani mai ba ka Iran sarkar mi poimo te lungrual na ni thu an sayani Iran ram kalphunga an ram ta na thil poimo a chuan Supreme Leader chu thu nei na top nei tu ania Khamenei le sarkar official poimo te chuan uranium thlit fim san nei chu an ramatanga lak chu ani chuan US le Israel in nasa zokin an beile pha an ringani Iran hian US le Israel in Iran an beinon le to lawang ti an in tiam hun chu in rem na tuan tling an nei thei hun turani thu sain
hemi hnu hian Iran nuclear program chungchang chu soyan rem ti chawang ti an soi to thina US le Israel in an pu na lian ber nuclear ral thuam chu Iran chuan siam an tung lo thu an soi reng bokani US le Israel in kumin February thatopan beiron ma khan Iran hian an uranium thitfim to sa zat ve hi an rampo na phur chua an rem ti mana ma se in do hnuwa an ngai dan an thak le ta ni Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghai chuan US nenan in biak na nuclear chungchang an soitel anga khothlang media ten an soi thin chu thudik lawani atia tuna in biak nan nei meka hian in dona ti top dan tur chungchang chau soi hawani atibok heti la hian Iran official chuan uranium chungchang a hian International Atomic Energy Agency IAEA en puina in enrichment level ti hniam po soi ho theiani be sei om thu a soi ni in Reuters chuan an tar lang bokani IAEA chuan Iran hian 60% a enrich to uranium hi kg zali somni vela nei ni in an soya nikum jun thla US in an nuclear hmun ten bom saka khan exact nge chia ti achiang lova IAEA chuan a lo bera kg zan hi vel chu Iran hian an lakol tura an ngai ani Iran chuan uranium enrichment sang tak hi damdoi lamatan le research ti nanan mamo ni in an soi nimin khan Iran uranium chungchanga zo na changin President Trump chuan Iran chuan uranium thitfim te kol zui zelan phalsak don lo ti asoya Iran hian an kol lawang kan lak sakang kan mamo lova kan du heklo kan kol huna chuan kan ti chevekang an nei kan phal lo ani top mai ati US President chuan Iran nen in Vietnam chun zom zel ti soin Iran chu nuclear ral thuam nei rem ti lo thu a soinon le a tuna hian kan in bemeka khoi kong nge kan zo don kan hre thuayang nuclear ral thuam an nei don lo atibok Trump chuan State of Hormuz dan pinani wangin Iran chuan nitin US dollar makta doi zanga vela chan zia ni in a soya US Navy te chu Hormuz State an nan tho thata wangin a fak boka US chuan State of Hormuz chu ramzong zong tan zalen takalong kalkong ani zela du ti soin Trump chuan hon kan dua manchoi lowa paltlang thei kan du hetianga paltlang manchoi hi kan du lo ti in Iran in Hormuz Strait paltlang long te hne na tanga poisa khon mek chu soi selani heti la hian US intelligence te chuan Iran hian in ka hai nei chungin drone siam nan thok le tan to tian soya rin phak ba ka chakin Iran hian an ral thuam siam na mun ten chei than yan soi thu CNN chuan an tarlang US le Israel in missile le bom mangan ti chia sakral thuam mun te chu Iran hian chak takin an chei thameka an mason na churin phak ba ka ni thu US intelligence te chuan an soya an missile da khom na mun te missile ka chuan na mun te ral thuam poimo siam chuan na mun te chu Iran hian an chei thameka an ron siam chuan na mun te phei chu dan pa ngai anga chei thaturin tharuk pon mamo don lo ni in an hriani CNN in an talan dan chuan an ral thuam mun te chei that na konga hian Iran hi Russia le China in an tran pui ba ka US le Israel in an beina khan beisei angin an ti chena satok lo ani thei an tia karmasa khan Israel Prime Minister Netanyahu chuan Iran hi missile siam na mun chei that na konga China in man ruwa pe ni na soya hei hi China Foreign Ministry thupuang tu guajia kun chuan na takin an hial ngalani heti la hian US sipai thupuang tu Sean Parnell chuan CNN hna hian America sipai te hi khowela chak beran ni a President thupekin khoi hmuna po eng huna po an du dan takin an che theireng ani ti a hrilani Russia le Belarus te chuan tun kar thole ania tanga ni min thleng khan joint nuclear drill lian tham tak an neya khomwal tuipui le wansanga an sipai te chuan in do nun chanan zira he drill a hian nuclear ral thuam keng thei missile te tui hnuai long la in do long ba ka in do thlona te an en chinani nimin khan Russia President Vladimir Putin le Belarus President Alexander Lukashenko te chuan an sipai te nun chan zir hi an en puya Russia Defense Ministry chuan he drill a hian sipai singruk le sangli velam tela missile launcher zan hi chuang in do thlona za somli chuang in do long somsari pathum le tui hnuai long som pathum te an tel ni in a soya tui hnuai long som pathum jinga pariat hi nuclear keng thei intercontinental ballistic missile ne na thuamani anti boka an sipai te hian ramdang beina laka nuclear ral thuam mandan turan zir ni in an soibok Africa khumol puiram abik takin DR Congo le Uganda Ebola 3 alien meka wangin
Karlea New Delhi India Africa Forum Summit nei tum chu hun sanani thu puanani nimin khan India ram Ministry of External Affairs chuan Africa Union le India ten thu chu in man siam chu ti chuakin DR Congo atanga Ebola hritar meka wangin he summit hi thul riani thu an soya Africa khumol puya Srileng mek dau tura Africa ram hroi tu ten tel le an ngai vena tula wangin summit nei hun tur hi sanangai an tiani puan to thin ang India Congo le Uganda chuan Ebola hrikai mi zaruk vel mu chu an ni to a mi za somthum pakwa in an thi pui to ni in WHO chuan an puanga adar zel lo nan WHO le ram sang shroi tu te chuan thei to ban chu mekani nimina Reuters in an tarlan danin tunkar ni lai ni khan khowela tlang sangber Mount Everest chu ni khata mi zani somsari pali na tlang chi pan thlenga hei hi ni khat thil thua Mount Everest chip thleng an tamber tum ni in record tharani khowela tlang sangber fit sing ni sangkwa le somthum pahnia sang Mount Everest hi Nepal le Tibet atangina chip thleng lon thei ve ania kumina hian China sarkar chuan Tibet lama tanga he tlang lon phalna hi pek chu lo wangin kumina Mount Everest lon chuak te chu Nepal ramatanga lon chuak vekan nia ni khat thil thua Nepal ramatanga lon chuak tamber ni chu kumsang ni som pakwa me ni som ni pani khani in mi zani som ni pathumin an lon chuaka hei hi ni lai ni khan an khum ta a chu mai baka kumsang ni som pakwa me ni som ni pathuma Nepal le Tibet atanga lon chuak mi zani som nga pali omen ni khat thil thua lon chuak tamber record ania hei po hi ni lai ni khan an khum le ta ni heti la hian Mount Everest Expedition Operators Association Secretary General Rishi Bandari chuan tlang lon chuak zinga a in report velo la thei awangin ni lai ni lon chuak zat hi alapung le mai thei ni in Reuters ashil kumina hian Mount Everest lon chuak phalna hi Nepal chuan mi pakhat zela cheng noi som pali chuang $US sing khat sanga in na pe chuak ani bazari lo thira wangin kan lo me